Ima li danas solidarnosti? Solidarnosti uvek ima, jer ne bi postojalo društvo bez solidarnosti. Problem sa današnjim oblicima solidarnosti da su to reaktivni ili defanzivni oblici solidarnosti, prema tome nemaju antisistemski potencijal. Moje ime je Rade Pantić i ja sam vanredni profesor na Fakultetu za medije i komunikacije. O kom problemu u društvu se premalo govori? Više je problem način na koji se priča o problemima. Dakle, obično se priča na pogrešan način, pa tako da se ti problemi ne rešavaju ili to rađa neke druge probleme. Dakle, poenta je u postavljanju pravih pitanja. Postoji li svet bez ideologije? Ne, ideološki mehanizmi su mehanizmi stvaranja društvenih veza. Tako, kada ne bi bilo ideologije, to bi bilo društvo psihotika, da je svak zaronjen u sebe. Da li je urbanizam politički čin? Pa, urbanizam je definitivno i političko i ekonomski čin. Ono što nije vidljivo na prvu loptu da je to čin klasne eksploatacije, dakle, vrsta legalizovane pljačke praktično.